uglavnom bili ste i vi, sami ste bili, pa ste vidjeli otprilike ono kad smo bili sad negdje prije u Zagrebu, jel? Pa ste vidjeli o čemu se u stvari radi. Da, imali smo ogledni ovoga. Da, pokaznu vježbu bi se to rekao. Vježba, da. A recite, na koji način karate koristi osobama, inače ljudima, a posebno osobama sa nekakvom vrstom ili tipom invaliditeta? Pa na koji način? Poboljšanje koncentracije, koordinacije, ravnoteže i samopouzdanja. To je ono bitno što dokazano ova aktivnost nudi, jel? A uz to i jačanje gornjeg dijela tijela, vrata, ramena, uopće uglavnom podiže opće stanje duha. Evo, Ivan je rekao da se on da radite na tome da se ispravi u kolicima, jel, da nije nagnut na jednu stranu. Točno. Vjerojatno je tako i sa cerebralnom. Kako tetraplegija vježba? Pa tetraplegiju još nemamo. Međutim, ali ona je na listi ovih. Pa je na listi, samo pokušali smo, imali smo jednu djevojku sa tetraplegijom, međutim to je jako teško, bez eventualno jedino sa kretnjama pomoću elektromotornih kolica. Znači to je u stvari bit je savladati taj embusen, a embusen je u stvari zamišljena crta kretanja, možemo je opisati kao tlocrt. Određene kate i svaka kata ima svoj embusen, znači zacrtane linije unaprijed, jel, po kojem se osoba kreće. Sad kod tetraplegije malo dvojbeno, još nisam, kažem, imao sam jednu osobu, međutim bila je na jednom treningu, ali je jako težak oblik invaliditeta. Tako da nije nastavila. A vi uglavnom sve sami radite? Pa sve sam radimo. I sami osmišljate položaje i sami... Praktički da, jer ne da se nigdje iščitati praktički, kažem, taj Svjetski karate savez je napravio tu neku listu, što sam iščitao malo prije. Međutim, nigdje se ne da iščitati kriteriji po kojima suci trebaju vrednovati izvođenje, jel? Pojedine kate. Dobro, znači da je to postoji u svijetu hendi karate već neko vrijeme, ali i tamo je zapravo još to postavljaju se neke prve osnove. Da tako kažem, da. A kako ste vi baš, meni je to vrlo zanimljivo, vi ste majstor ste karatea bili i prije, vi ste se mogli recimo baviti kolegama braniteljima, kako ste se baš našli evo sa Ivanom u istom studiju na kraju danas? Pa znate šta, malo kad gledamo branitelje onako, malo ih je teže privući da bi se bavili sad nekim, šta ja znam, doduše najteže u stvari i osobu s invaliditetom, bez obzira bio branitelj ili ne, privući uopće. Zato što nema povjerenja u sebe ili zašto? Ne, ima i toga, ali ima i toga što je to novi sport, tako da mislim svima je ono kao, ne znam, osoba s invaliditetom igra šah pa je normalno, jel? A nikome nije jasno, nije normalno da neko može trenirati karate u kolicima. Prema tome, mi smo dokazali upravo suprotno, jel? Da mogu ravnopravno nastupati. Čak smo imali 2 natjecanja do sada, prošli smo, jel? Na jednom je Ivan zaradio zlato. Nego šta. To moramo pohvaliti, kažem. Imamo i dvije djevojke, kažem, jedna gospođica Mirela Varaždinac, ona ima cerebralnu paralizu, i gospođica Ivana Bilić koja je paraplegija, jel? I kažem, nastupali smo 11.4. ove godine na otvorenom, na prvom kupu Belog Manastira. U karateu dali su nam šansu da pokažemo. Evo, pa sad bilo je tu kažem svega, uglavnom sve ocijenjeno pozitivno, imamo podršku. Primljeni smo u Hrvatski paraolimpijski odbor
Koji je sport. koji je vaš cilj? Što bi vi htjeli postići s karateom, s hendi karateom u Hrvatskoj? Pa čujte, pa mi smo svjedoci smo uspješnosti naših općenito paraolimpijaca, jel, u svijetu. A zašto, mislim, zbog čega ne bi pokušali i sa hendi karateom u krajnjoj liniji, takve osobe koje se time bave postoje u svijetu, jel? Trebalo je biti sad ove godine, trebalo biti održano i prvenstvo svijeta u Beogradu, isto u hendi karateu, međutim zbog slabog odaziva najvjerojatnije da je otkazano. Znači sudjelujete i mi sudjelujemo u probijanju leda. Pa probijamo leda, mi smo praktički, bile su dve zemlje, jel? I onda sam ja nazvao predsjednika Čelana, kaže predsjednika Hrvatskog karate saveza, gospodina Čelana. Kažem, pa dve zemlje su, kaže on meni, jel? Dvije zemlje su samo poslale prijavu, ja kažem, zašto mi ne bi bili treći? Da. Da. Biće valjda idući puta. Pa biće, da, kažem, eto, pozvani smo i sada i negdje u rujnu mjesecu na otvoreno prvenstvo Bavarske. Dobro, Ivan isto ide. Ivane, ideš i ti u Bavarsku? Idem. Ako Bog da. Dobro, i šta očekuješ? Da li ti sebe, Ivane, vidiš jednog dana kao majstora karatea? Vidim, zašto ne bi vidio. Dobro, i hoćeš ti onda možda isto tako raditi sa djecom kao tvoj trener s tobom? Da. A što bi volio postići? Jer bi volio ići na paraolimpijske igre, na druga natjecanja? Volio bi ići svugdje. Dobro. Inače, ti si, Ivane, bio bolestan dosta, je li tako? Da, dosta. Dosta, i kad si bio bolestan da ti je neko rekao da ćeš vježbat karate, da li bi mu vjerovao? Bi, jel? Dobro. A recite, gospodine Kifner, vi ste u ratnoj vojnoj mirovini, da li to znači da ste bili ranjeni ili je to PTSP ili neka kombinacija? Kombinacija svega pomalo, ali dobro, sad ne bi puno ma uglavnom kažem, eto, mi na kraju svakih treninga